shopkeepers of Yodo in Shillong today expressed happiness that they could resume their business transaction after a gap of 2 months since the lockdown has been imposed in East Khasi Hills district. Speaking to the media, the shopkeepers said with the resumption, they will now be able to support their families. They also said they do not mind if the volume of business transaction is low, and they are hopeful that it will pick up in the days to come. A good number of shopkeepers have taken the COVID vaccines on the advice of the Deputy Commissioner, while others are reluctant to take, they informed. Kung shop ya ngi ai beli ben ngi keburam so pagi bah benar ngi ai laptop ngi kiu hakan ni kayo ba ula pelak hiru yang ngi ki kijing pang kijing stam ba ngi kan skam hi bo beli unang lek ki kamba be kam pela ban pelak yang ngi nak kijing pang hakan ni state me khara juni ba ngi ai keburam ya ki menteri ya UCM ya kados konsel baya kesarkar ngi ai bali disir ngi ai keburam namal baya airat ngi la sia sengawi kijing ut jongi ki duk pisok langba ini wan kiu biang khane kayo te bat ya I ba Michelle wan khar MDC jongi ibara ya rap ban tempoi ki kot sido IM bat ya siapa ICM Arsen stio ho ngadu pa dan berpenbuat menurut nama ketika kalau baniada ti ngidan kam orang kejimiada abang ipang isim dawan doktor ti ketika kalau kontai kan baniada no ta ti solong area ni kelap her bak labak ke apa ba suk basan ke petai tolong ta ke ni dia abja nang ni tolong tim ke ni kelap pak si bun syak ya ka ba mensuai de kelap palap Nia song nhiều cái gì sọ đi ấy nữa. Lúc đầu thì lại nó tăng tăng lòng tao năm tăng là song bị hiên vậy lòng. Từ khi năm lá đập lòng là song thì phải nhé. Nama kadang play matak ngite kadang kan jahi nama kibri bon kimpat tipi saba kali ro bom pat penlaj tengi dang sia untuk ngiru isu riset hi kali bengi wan ro tambah kala play patte long kat ngi ai ngoi usiam mo ya bangin susong sa hayang tadang iyo makana tang arsil steo ro kala kambang hi kan ni jingpang ro kanai spreadsheet ta kana bangin yo no ban wan man lakas ni ne license steo na kom ta kin ski nga menta ngayo UE ta komod hado lasngi baat mentang hang la ter por ba etika nga shu sudah itu jing sitmet belum malahi por badap a ta ngam lele te next day su kumto dang la di personal la ada wai pat tam lele so hado mentam lele ra common la de nama la wa ban ala aslam tang balong bompat ya long majority patelong dai kan te berang hap singi benung kong te kadang duna ba mar ki bre babuni ki klempoi perkhat mo bahkan kin ailat ban ple dong ni so komen ni ki babun ki belayo plem ta ka singi tang ni komen ni ken bela yo rung hayo lada kat ba yo ru khandet kan sai ni songo yo bele buna jerong nang kong do mar ba layo ban yo ka jat hayo mar ba kuman ong bro sikata ti nimdon jakaki hiru seno-senoru na yeng man mi sabaru ka jing perking sudah ki ko kuman ong kimar ni bro ko ing la set kut ha kudang te minta ken yo tang arsian ta ken la deng yo arsian ru ni so komen ni khandet mar ba le yu ba mi la yo ban kiu hayo na mar ni te kai jahi ayo mo kia kasan rok hai iyo nakayogi bro sakata ti e bung kensel sipia istingka itu ila sulit no hi habang ya thiet jimbam hayang ikun kisti bro khan ti menta ta thali imdoni eisu ta ti song kumen ka wai teng song ngaru ngathrai ki wai ru kumju hi kia kumen lang hi namar ble yu ngila yo ban yu kjat ka jingde tu kumta ken ni chmi lenti bangin de hi ndei kum saba jong ka yo ki marte ke ai ke bangi don menta ni sei kita hi ban the thamai te empat don jingmi hiru ni kermen kai ka bangi don menta ka bang la de the ro skata kan ya bet ken da deng yo khandet ru ni song tanat hi
Minta kini perlok perjor ke bawan ru ni. Yong hilong mo. Minta kini ke social distance ni don kami mo. Ni ong kadai tang kajing yarap jong pi. Ni ru ini yo ja yo kha. Ngalada. Minta ngelayat ke second dose tang baki kelempat ai. Ngali ai.